Lijep pozdrav dragi moji, dobro mi došli na moj kanal i u moj novi video. Ja opet iz kuhinje ili zaredam videe iz auta ili iz kuhinje, znači sve zavisi. Sad sam evo odlučila, hoću da pravim ručak i usput da vam se malo javim da ja to snimim, jedan fini recept, možda nekome dam ideju šta da pravi za ručak. Jer mi žene uvijek brigu vodimo šta ćemo za ručak, tako večeru nije ni bitno, uglavnom šta ćemo jelo praviti. Tako da, eto, hoću da pripomognem mojim ženicama, da dam neku ideju, eto. A ja sam danas odlučila na brzaka, ovo je dobar recept. I na brzaka sam odlučila, hoću da pripremim semel knedl se ovdje zove, sad ne znam, knedle od hljeba, tako, od semela, od hljeba. Možete ih sami vi napraviti, znači kad imate starog hljeba, samo da se fino isjecka na sitno, na riba, kako god, ne znam sad, ja mislim da se skroz isjecka na sitne komade. I onda može da se koristi, začini, unutra da se doda šta sve treba, ne znam ni ja. Ja nikad nisam pravila tako, uvijek kupim gotovu smjesu, već je začinjena i to mi je najlakši način. Tako da, eto, pokazat ću vam kako to pravim i koristit ću još uz to piletinu, piletinu ću koristiti, bijelo pileće meso i dobru sosu i eto, možete dodati uz to salatu šta god vi hoćete. Meni je ovaj jedan paket dovoljan za nas. Sad kad ja idem, kad imam više gostiju i kad to pravim, kad mi gosti dođu, znači 2 pakovanja do 3, sve zavisi koliko je osoba. Ovo je 250 grama i kao preporučujem za 4 do 6 knedli. Sad ja napravim manje, pa onda dobije svako po 2, naš 4 po 2, tako da eto, sve zavisi kako pravite i meni treba samo ovo jedno pakovanje i to mi je sasvim dovoljno. Sad ću vam pokazati, uzet ću jednu zdjelu. To nije ništa, koristit ću ovu da se vidi providno. To nije stvarno ništa teško, samo morate da pazite kada u smjesu dodajete vodu, da ne dodate puno vode, da ne biste napravili da bude ono, da kažem, gnjecavo, onda ne možete s tim ništa raditi, ne znam kako, jedino ako imate još jedno paklo pa da dodajete da to spasite, a ako nemate ne znam stvarno. Eto, naspim otprilike sad vode, ja isto sve kad radim odokativno radim, ali hajde rećemo nekih 1 litar vode otprilike. Ja malo posolim i dodam kaplicu ulja u vodu. Eto ga. Samo kap ulja u vodu i uvijek tako dodam bilo šta da pripremam što se tiče tjestenine ili tako, dodam uvijek malo ulja. Eto, bukvalno kap ulja, ništa puno. I dodam malo soli i to ću staviti da mi se kuha. Sad ću vam, evo ovako ću pokazati, znači da mi je lakše. To ću sad staviti da se kuha. Dok se to kuha, ja ću već sad pripremiti knedle. Na šesticu ću. Malo samo posolite, nemojte pretjerivati, jer pokazat ću vam zbog čega, imat ćete tu još sosu dodatno, tako da nema potrebe da pretjerujete sa soli. Ove knedle, ja non stop imam i kad god idem u kupovinu ja to moram imati, jer kogod mi se najavi uvijek u frižideru imam bijelog mesa, logično, i samo ove knedle umutim i to je to. Evo vidite, od jedne te kesice dođe onako baš da kažem dovoljno.
I sad je to, tu su i začini, sve je to gotova smjesa. Dosta žena znam da pravi i od starog hljeba i vjerovatno to stvarno nije teško. Sad ja nisam nikad, pa ne mogu vam govoriti kako ide recept, ali kad uzmem ovako ove gotove, imam ovaj mali bokalić, u njega uvijek naspijem vode i on mi je dovoljno sasvim, ja to rukom jer moram osjetiti tijesto. Znači kad prelijem samo malo vode, voda naravno voda mora da kažem da obuhvati, hajde da kažem sve kako, ne znam da se izrazim dobro. Evo vidite, apsolutno nije potrebno puno. Znači kad dodate samo malo vode, miješajte dok ne vidite koliko će ovaj hljeb pokupiti vodu. Znači sad znam otprilike potrebno mi je još malo. Pa ćemo dodati još malo. Bolje tako nego sve odjednom pa da onda napravimo problem. Ovo mi volimo svi i isto kome god sam pravila isto su stvarno ukusne jer nije to ništa puno ba. Napravite sosu, ja isto sosu imam gotovu kad mi se ne da kuhat na brzinu, uvijek imam one knur sose gotove i pokazat ću vam eto kako se pravi, to nije teško, a kad hoćete, ako nemate gotove sosu, a imate recimo, možete sad da ispržite piletinu i onda da vamo ispržite posebno na tome da povadite, znači gdje ste pržili piletinu, da dodate šampinjone, da propržite i ovamo sosu, znači obična supa od šampinjona, pomiješana sa vrhnjem za šlag i doda se u te šampinjone, imate sosu, znači za prste polizati. Meni treba još malo vode. Ne smije biti tvrdo, ne smije biti ni premekano. Znači ako vam tijesto bude tvrdo, bit će vam knedle tvrde. A nije fazum u tome da budu knedle skroz tvrde. Sami ćete procijeniti. Eto, to je meni dovoljno, evo koliko sam imala, nisam sad ali vidjeli ste u bokalu malo koliko sam imala, to mi je vode dovoljno. Eto, tačno dovoljno tijesto. Dobro ga izmiješajte kako bi sve upilo vodu. Ne bi vam ostalo gdje suho. Eto, i probajte. Evo, već se mogu formirati knedlice, tako znači da je dovoljno tijesto. I sad ću da idem dalje. Sad će voda prokuhati. Sve gledam jel se vidi na kameri dovoljno, da neću. Sad kad prokuha voda, ja automatski pravim knedlice i ubacujem u vodu i one kuhaju. Kad su kuhane, one isplivaju na površinu i onda ih ostavim dok ne pripremim sosu, pa da im dodam u sosu, ali to ću vam pokazati posle. Tijesto mora biti ovako i vidjeli ste da, znači možete uzeti u ruku i već praviti kuglice. U međuvremenu sam ja napravila kuglice. Pravim uvijek ovako, ove manji, prilagođene su djeci.
kad napravim velike, one nisu nešto ljubitelje, ovako manje uvijek traže da pojedu više. Tako i ne ostaje mi po tanjiru, ali ovdje kad idete sad u restoran i naručite sebi knedle, znači dobit ćete baš veliku knedlu. Ili dvije takve. Moja voda evo vriji. Da vam što bliže pokažem. I ja ubacujem samo kuglice u vodu. Rekla sam na početku, one kad su već gotove, one će isplivati na površinu. Ali ja ne vadim iz vode sve dok ne bude mi završen sos, da se ne bi sušile. Tako. Sad će se one fino kuhat, njima ne treba par minutica, možda im treba. Ja ću za to vrijeme ovdje da isjeckam meso bijelo i da stavim da mi se prži. Odcijedim od vode jer sam ga stavila da mi se otopi, to je izvadila iz pakovanja. Sad ćemo uzeti jednu tavu i da ubacim ulje. Sad ćemo ovo vamo pomjeriti da mi ne smeta na 7. I ovdje ću dodati ulje. Samo malo. Da i ovo istresem pa da mogu ovdje nasuti u flašu. Sad ću da dođemo da donesem ulje. Kad pržim piletinu, uvijek dodam pola ulja, a pola ovog putera začinjenog. Ovaj od megle i njega baš volim sa začinima. Nekako mi piletina dobije poseban šmek kad pržim na ovom puteru. Sad u zadnje vrijeme sam ga sjekla, a neki dan sam samo ovako, pošto je bio mekan, istisnem ga i tu je ovaj puter. Znači, piše na njemu krojta puta, sad ne znam ovakav Kad ja imam svoj puter, sad ću ako Bog da kad bude zima, napravim svoj puter, dodam bijeli luk, dodam peršun i uvijek imam ovog putera u frižideru domaćeg, a kad nemam, eto kupim ovaj. Koristim ga isključivo za piletinu. Šta? Sačekaj, pravim sad jelo, sačekaj. Moram sad jelo da pripremam. Knedle pravim, nemoj mi to vaditi džaba, i to su knedle, nemoj džaba. Kad evo pravim. Molim? Pa i ove će biti sa sosom i sa mesom, nema boljih. Milion puta Sad ću isjeći meso. Na male komade. Znači, pošto je ovo od batka, ovako otprilike nama tu dovoljno bude. Ja ne volim ni kad su šnicle velike. A reću vam zbog čega, jer je lakše kad se izvadi. To je kao mali medaljončić, tako izgleda. Tako da vam pokažem.
kako ide otprilike uzinad. Smanjila sam peć baš zbog toga da vam mogu fino prikazati, da mi se sad ne bi odmah počelo peći sve dok ne završim s mesom. Namjerno. Najljepše mi je meso od batka. Okoštani batak i to mi je najslađe bijelo meso, zbog čega pojma nemam. I uzimam ga često i kad grill imamo, ovu volim meso. Više nego sad one šnicle ili ne znam ni ja. Tako. Sad kad sam to stavila, sad ću naravno da začinim. Dodat ću vegetu. Su biber i začin za piletinu. Skroz imam malo, eto, bila sam u kupovini i opet sam zaboravila začin za piletinu. To ću sad fino da pustim da mi se prži. Ja ne znam da li je ovo kod svakog ili je samo kod mene. Ja kad pravim jelo, ja 1000 puta moram prebrisati ovu ploču, ide mi na živce ako je prljava. Znači to mi tako ide i uvijek je moram brisati, moram okolo čistiti, pošto je ploča indukovana, kako se rekne, ona se sama gasi kad je malo mokro i čim ja stavim ovako da prebrišem sa mokrom krpom, ono se ugasi. Eto, pošto sam upalila ovu napu da mi ovu paru izvuče, javim vam se kad isprži meso već i pokazat ću vam daljnji postupak. Ja sam ugasila sad knedlice, sklonila sam inu stranu i vidite one su podigle se gore, znači da su gotove. Ostavim ih ovako u vodi sve dok ne bude mi gotovo meso i susa i samo ih nocijedim i prinesem u susu, a to ću vam pokazati dok ovo bude gotovo. Sad, što se suse tiče, ja uvijek koristim ovu, nama je najljepša ova susa, a imate i razni. Ukoliko nemate i možete je napraviti od krem supe od šampinjona, znači samo pomiješate krem supu i vrhnje za kuhanje, imate sosu da prste poližite. Ali eto, ja ovu kupim, pomiješam ovo dvoje. Sad ću kad bude meso gotovo izvaditi meso vani i onda staviti sve tu da mi se krčka i samo vratiti i meso i knedlice. Eto. Pravila sam nekad i posebno samo sosu, pa onda dodamo dodatno, sad neću jer žurim, hoću da jedemo, a ješćemo mi, naravno da nemam potrebe sad da ja tu dekorišem. Ali kad mi gosti dolaze onda gledam da
sosa ide ekstra meso, ekstra i tako to knedlice, da se dodaju dodatno. Sve zavisi, eto, kako raspoloženje varira. Uglavnom je to ta famozna sosa, imate ih u svim trgovinama i često budu na akciji, tako da ja sebi kupim i za gulaš, i za mljeveno meso, i za sve, znači razne. Također kad pravim šnicle, goveđe, volim teleće, goveđe, volim da kupim za govedinu striktno i to je kao neka biber sosa, kako bi vam rekla, tako se i zove fefa sos ili biber, tako da koristim i tu nekada, ali naravno kad djeca odluče šta najviše volim, ja se prilagodim djeci i to je to. Eto, meso je sad gotovo, ja ću sad da ga izvadim i da pripremim sosu. Sad ću malo da smanjim kako bi mogla izvaditi meso da se ne oprži. Vadim u jedan tanjir. Baš miriše. Ne znam zbog čega, ali meni je pileće meso najljepše i mogu ga uvijek jesti. Skoro sam pa sve povadila i sad ću da ubacim ovdje vrhnje. Ovo je krema, nije vrhnje, zato je ona jako gusta, gušća nego ova, normalna, to jest gušća nego vrhnje za kuhanje. Ubacim ovu sosu, sve to fino izmiješam. Sa ovom malom žicom. I vidjet ćete sad da će biti gusto, znači u ovu još dodam vode. Tako bitno je samo da nema grudvica. U ovu dodam još vodu i dodam u ovu. Tako. Malo ću da pojačam. Kad dodajete normalno vrhnje, ja mislim, jest, ono je rjeđe i ne trebate vodu dodavati. Znači ja dodajem isključivo zato što je kod mene krema za kuhanje, ona je baš gusta. Eto, ovu sosu u kesama, ona je začinjena, sve ima što je potrebno, tako da ako vam je neslano, samo da posolite, to je to. Sad ću pustiti da zakuha. I smanjit ću skroz da mi ne frca.
I dodavat ću opet ovu mojom cjeduljkicom, ona mi je najljepša i sa njom sam i tulumbe pokazivala. Dodajem samo jednu po jednu unutra. Vi sad možete, kad ja pravim šnicle, to je naravno veće meso, ja sad pustim recimo da šnicle dodam sosa i ove knedle da idu ovako, a šnicle da dodam posebno na tanjir kad serviram, a kad je malo meso onda ću dodati unutra u ovu sosu. Eto, samo im malo pređite još da fino upiju. Sad ćemo vratiti meso. Jer je sitno. I tako. I sad sve polako izmiješam. Eto i vadite. Radite se kako je vama najlakše, naravno. Ja samo govorim kako šta ide, ali svaka domaćica se prilagodi recept i eto ga. Jelo za čas gotovo, stvarno za prste polizat. Djeca su baš zaljubljena u ovo jelo i jako ga često pravim. Tako da na vama je kako ćete ga servirati, kako ćete, šta ćete uz to dodati, naravno, to je sve kako domaćica odluči, jel? Ja sam odlučila sad samo da nam ovako izvadim i neću ništa više uz to dodavati, jer smo baš gladne, nismo ništa jele, tako da eto, brzinsko jelo za nedelju ubilo se. Nemate puno tu obaveza. Eto, ja ću sad nama izvaditi. Hoću da vam napravim presjek i knedle da vidite kako su fino skuhane. Vi možete znači ja kad rekla sam vam eto otprilike, vi zapravo sami sebi možete praviti po vašem kako vi hoćete, nema tu, eto, savršeno. Meni ništa uz ovo ne treba više, hoću samo da vam pokažem kad se rasiječe kako izgleda i to je to, da uživamo ja i moja dječica. Pošto nam baba nije tu, otišao je, evo ga. Ovo vam je presjek, vidite da su sve kuhane, da su fino zamiješane, zato sam rekla da se postepeno dodaje voda, jer vi sve što ostavite da je suho unutra, kad budete iskuhali vidjet će vam se na presjeku. Eto, kod mene je sve uredno, nisu tvrde, znači apsolutno nisu tvrde i to je najbitnije jer one ne trebaju da budu tvrde, znači trebaju da budu sočne i mekane. Eto ga, dragi moji, malo smo se družili, ja sam vam pokazala jedan brzinski recept, sad odo da djeci izvadim da jedemo i da uživamo u ostatku nedelje, jer sutra počinju nove obaveze, nova školska godina
i novi stres i tako dalje i tako dalje. Eto, ljubim vas sve, ostajte mi takvi kakvi jeste, nemojte mi se uopšte mijenjati. Hvala vam što me pratite, što me podržavate, hvala vam od sveg srca, tako i nastavite i dalje. Lajkujte, šerujte, komentarišite. Ćao!